no mi holliti yo c'est parce que ko no ngaddi lan do na dum mi hollita tan ko fala ko men wada en bi nyande fini weti wo mira no darani la nyande fini weti wo imo manto ye ayno mi anda wobe falno kam mi jombe do minato do wadirni wattitirini ala halaji ko wattirta la nyande fini weti wo haso tay lan gollude ko en mi gollin tinto woni mi anda fiida bugol tobbe mi andana mo halaji makko woni ala ne mo le na hakkune ngalla men ngabe tima nalle bi ngoto angi mira na on sinira estura fa tan ko ram wadi lan sina bay non ko dum o fala me wona sina be galle s'il te plaît smahani makala ko alama calcul un zéro do ka ma en fait hay so yeni lan écoute o wata ma yenude mira wata ma yenude mi mi alne mo gonka estura fa mude parce que arda do fi un groupe di do makko ma sina makko ta sina makko de donc ko si kongorebe dum ko ari messi o ti do tan wata fa mutirte o be ko tout tranquille quoi hay so ngiro ndir ta ona problème en fait ko adimo ko ngo joka ko adimo ko kaduma ko joka kaduma ko mais ngande bruit be mi ko ki dum do en fait min la jokki ajwa ok kanko woni yutude baba ngidna wo onon ko addir don lan do ko vengeance jombir don lan nyandana mo halaji feeti be tungo wolta jonno bay Allah o janda andina dum adira da do sinu mo tout tranquille min tamamo a femme kasa ko an sera wondo tonto kala ko juuti laba o fet tawad an sonko so yenni mata so yuri kema sina ora ma yuri to da ma so tay ma mina si ma attu mo do ya sela mo tout tranquille an ta jabo parce que son jabo ndiri ko dum tuta ta sonko nganga bo a femme to ko ira problème entre mo ko na wadi dum fo so ngalan no papa ko mi halan no ko ndele debi o mariage ay watta donc kanko kambe di be jombinir tano ka tout va se passer bien. On faut nous donner dans la ngoo ando to da jonna be jombindir munyo jo harno de la madina minya siari ni da bane shudu ko ka no do ta ton s'il te plaît arrête toi aussi siari ni de da bane ka woni sabo wa ta ma yaltinde we afa min ko uttu mi fa ko de galma wonda sab man ko no ma yaltinde do minima selion tout tranquille ta considère mo fi Allah andi bim suede ko menen do nyallata do je le sais donc la ngandi ko num woni andirde ka suudu do ko Allah tun kadi andi goto anda joni me bay solution afa ko minta ma munyo to ki de mere me bi solution mi règle do jamba munyo s'il te plaît jeji ok amunyi ke la munyo sino nyana ngiendo mi ay mi wodi ko ta ko ya be du non kay munya ngal wata wala do munyal no satti ankon sta munyi ka be du kay munya ngal wata wala do febbe mi alne mo ko natata ko noppi mako parce que na o feetu wa watarde bimbe kikido menas o menasama ko feƴƴi lan ni feƴƴude hakkunde men ɗum non artata aduna o fet mais kanko tes ko ɗin henji jusqu'à présent o jogi tawto ko ɗin waddata e ma mi watamo jaɓande ɗum non potto kanko gimbal la supporta o waɗan piiji ɗin fof mais mo memimo mi accantamo ɗum non ala ne mo de so ngandi on halantamo wala mi halanemo parce que taɓɓano ngen enen kawonen parce que min ko ɗo quoi ñande ɓe ñande probléme mi ronki ɗum ɗo au moins ni kala ko watte wara waɗa mais an on suuf kala fijirɗo makko nder suuɗo na kon tigi sikki ko mais mi ƴawa men tippo parce que na fijirteɗo ko suudu ɗo mais mi ala haalde ko kotan ƴettuɗo mo gaddi nder ɗo jiñinimo ko ɗum waɗi kanko e ɗi mesɗi makko koyɗa mo moori mes tum mo moori mes au fait kanko jamais mo ittaw mes makko sago fero miijo fi julugol kono ena ɓa ɓaren ko nder suudu ɗo wattu a wi ka criminel de ka rebelle de jiwo na trop c'est trop est-ce que la femme dit trop c'est trop j'en ai assez qu'on d'accord de contre sur toi est-ce que tu me fais comprendre en fait minuma trop c'est trop puis on fait quoi pour me l'année fait de si den derlo s'il te plaît tamina sur quoi elle est tout pour moi est-ce que tu comprends c'est la maman de mes enfants s'il te plaît ça imo achamo est-ce que la femme wana nkalo ko falla mais on me la touche pas tu comprends poto non kanko jimba sa miti ko watta ko fin ko watta galle babe ko fena ande no la femme dit 8 heures yalla wadde nyama 8 heures dans la fokku yama est-ce que tu comprends la femme ko ma ko ngalande min hari mi wadi 8 heures le falla mi 8 heures na ko yama on do bibe benta la femme on do kimo salam tout tranquille si on a c'est la première fois et la dernière fois mais altantama sinon quoi est-ce que tu comprends ayalta do ara sinon quoi la ni malande ko mais nan di manon si mi sala mi ko watta ayi ko mi watta ko qu'est-ce que tu peux me faire rayon
sina ngala e birdi barde nata yatta mama ne yagal worbe nun to wawda Okay. on wawda wadde jooto Okay. ko wadoto sika gorko mema sika gorko mema ngari mi yaadi mi in ko vengeance dondirɗamo ɗum ɗon noon kadi haysi ko wonko tigi de dari min mira mi wulata finditade ɗum nanani ida andi langoy ida andi lang a faalalan tu naɓɓutude a faalala yonnagol kono a yiyay la ñaloma teɗɗat par ce que mi soko mi yande hay kono mi kadi firtanami ɓengu ma mi yande hay ko wonnuge mo mi wawata on kadi firde kono mi waɗimo ko gonga mi yaali ko gonga kam mettuma mi tawi pangala pas mi tawi pas ko ɗum mi inni minemo gollide no ɗaɓɓa toɓɓe ko ɗum kadi ko yiɗa momo famikina ko adiyakima ma ɗum ko mumini allah ara ko penale bonki tun sokki e makko tawi mo raɓɓiɗi ɗon ko bonki si bonki sortama e makko o juuta e few mi yalnama ɗum ko ɗum min yalnankara e mo ata kala may wittani fo Mi jabo ta kuma. jaɓolan tu Parce que kata jaɓolan kono noon kata mi jabo ma parce que ka debbo. Har nano a debbo har nano mijo am. Mi waɗano makko kadna fo ƴewata. ne Mais tu as eu la santé d'une femme en fait. jotan quoi Parce que fiyo no ko debbo jibinina. Tu Haala ko comprends falla, je te donne la faveur. Kono Haala habbida. kala ko falla. Kono La femme habbida ko dit waɗata tout ce que tu veux en fait. Haala kala ko ɓuranma, tu peux parler. Min ami mematama. Hay gite bonde mi dartama sa comme. ndaran tu Parce que ka debbo. ndaran On ko yaltintama ɗo kon ana wuta mi halanimano ko mi Eh. halanama ko sa yeddu keri e woni ko been minnuma ko keri e Ok? teeni yaltintalande sa yeddu woni ko minnuma ko keri e teeni daramo to ɓe yaltintalande ko fere tout ça hay mi maayi aye ko watta hay mi maayi mi yaltata ko ɗo yiyata fure no simmo suudu inna mi yahata ok a faami en naɓa yaɓare agnon mo sikkuɗan que soit disant ta femme on verra e a yiyay ko sakkitorto ɗon no siminaya moneno muusi ko en fait mais tu as eu la chance ka debbo ko fotto harande ka gorko wona amni ko ɗon mi haalantama ko mi falama ko ko ɗon mi mematama non ko falama ɗon memude mais yo allah accu sabu en fait parce que debbo ko teddinte na ko hay finte simo ko ɗon e ɓuuɗa chance صلى الله سيدنا محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam hande kono woni ɓengure am de konon mi suti konon mi fijidata konon mi jalidata konon mi jawlitata konon mi falodata konon mi haalodata konon mi waddata jeena e sa hande si moƴƴirilan alhamdulillah si bonirilan kadi mi wullay on faamude non kono mi faala yewtude onon ɗo hiɗon faamodiri min miɗo wela donc on mi faala wowlude si on moƴƴirilan annano moƴƴu si on bonirilan kadi nan fiyara annano boni woni mi heɓay suno ɓernde yiɗa noon heɓude suno ɓernde e nder gurdal ngal sabu an onon ɗo son fotti on feppi on foolata ono no feppirton fi on fowlu onon faamotir faamotiral mon ngal fof ko son nantondiri kotirawo on anda kañum woni kotirawo miñirawo on anda kañum woni miñirawo sonnaɓe mum ɓen anda ko onon woni modiɓɓe ɓen onon kadi modiɓɓe ɓen andon ɓeɗo ko sonnaɓe mum ɗon no puttine kono si tawi woni ñande o ñande oɗo no waɗi ɗum ɗo oɗo no waɗi ɗum ɗo wata tumjogirɓe o anditata woni ɓengu marsata min mi acciti golleji an ɗin fof o pippasi ɗuma an noon foppo mi yaɗi ɗo finon onon ko fiino moƴƴel sinal mi jottuno toon mi nodda on téléphone minna ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mi faala kono so yimi yiwi kam yiwi to mi ari haa ɗo o fiyo sonnaɓe mon on andu iɗon mari baaba mi yiya sonnaɓe mum ɓe ɓe yiyalam ko ɗum addila na faali argol tuma mi ala kadi golle mi haani waɗi jogodiron ɓay janngo mi dalay dewgol ay yaltugol mi wata e non ɗo ko imma